Muslim singi masak naiba WhatsApp ama karigum khara thamamge hairadi punmak se temporary ni ngasi aina phaja wari phaja bari advice kaya ama li rasu mado matamgi matungi na loi hineba koi mangi ado hauji suthang da wari du amuk tamba matamda sitha dawri ne moi di mamit na vividly u dawri ni hauji khoi ne it is told haidori ne mana hairammi haidori ne aduna akoi record khoi ni ihoragadi adu hujik real dul phangdori ni chok tarik khangadori ni adu akoi pangan jingsi phaniya me khona ari ba matang ge khoi na thinaruba wari sarusu wari moi loi lirei karam baning thogi hak tak ta thoki ba thodok no aina hangluregadi madu ning thogi kaida tabiro ye ayo khoi na hangluregadi moi wari loin khangye ba wari si whether mage khoi oral to oral khangi adu hujikti oral to oral du di yadre ko hujikki angang mkhoi gum angang na research to bangang sing sidi so kya gi wari no tarik kya no kari numit no si am hangne source am sangi adu secondary reference yad ya primary reference ne ba moi na pamis adu mkhoi na sok tari natraga karam baning thogi hakta thokibano haibisi tawregadi kanagumba amata khumbangam deba khoi pangan society da ngasi ma hojiki any moment sida phangmangam de adu gi thorang do sai ka mai tawsige masi tawni kari ai bining sida adu aragadi akhoi gi maraktagi wari si lirega madu asumba real ne haina puthoke haiba taragadi authentic oina puthoke haiba taragadi akhoi gi ari belai sing pa batai ari belai sing si paraga ahan sing duna ngangam mi duga chumbrai se verify to batai ado akhoi gi society da di ai belai leiram drabanina atopa community ni ibiba pandit mayamam ni iba adagi oja mayamam ni iba lei professor mayamam na iba lei se ge matamam gi professor Konsam Manik Chan ko akhoi gi senior akhoi na yengiba ngasai hangiba Kundan Khan Zaman Khan tawriba moi mayam che moi kari sin man phundrei mayum ka haise phundrei khelamba torom ko mutamdi da khulai leita badu moi ni puthoya ga torom kholamba mayam si moi na torom bane aduna moi na torom mayam si yawa lai pa batai hai galari sing si puya dagi rana draga ityas ke mari le balai si kari karam balai ityas se manipur da ahan bi ibi ityas ibn pa se waheng bam jong ne mana manipur ityas se ahan bi dei matang sahi ta kum boy 1931 adai da 1931 ge dai ne aduna ahan ba ityas ni aduna sigum bal lairik khoi adagi khoi gi ari bal lairik sing hojiki oja biramani gumba adagi RK Jaljin iba Manipur ityas natra Khuman Themi Bolni iba history of Manipur adagi khoi gi Ningthokkongjam Khelchandra na iba ariba Maitei gi sahitya ka haibana singba madai khoi gi ityas ka kari mari le na bage haiba sing tu thiba tare yaungani soidani yaungani Maitei gi haina palle haidana khoi ayamba leinadi ba tegum sung Maitei gi khoi gi si haibadi khusam na duna lai panina yungnon kairon na le min la panina makoi ityas ai khoi wakam soidani yawe adugumba sukso soidani yawe Khulem Chandrasekhar na iba kharapan bagi wani masil grahari ba loyum basinian adagi hoye ari ba matangi lairi adagi iban puya ai nongsup haram ka hairi ba adu goja puya se pangan thorpa ka hairi ba puya se sida kan puya dai khoi ityas ka mari leina ke jana khumbi bata
Puya sidi aina hari nungsup haram khagem balan pha khagem balang jai adagi ema kaure karibani was gi matam gi lairik amaga adagi khoi gi political agent oiramba meklo w meklo mani iba lairik adagi khoi gi t-shirt chan iba the mai thais adagi James Johnson iba Manipur Hill and Valley. Okay. Hai sing sih bahasa Inggris tadi nih. English tani political agent ni British masangang tani. Mahoi gi na iram mise matam dagi lakhat laga. Karam ba community na kari karam ba even fijet chakset phaw mohoi ire yaw bani. Sumba mayam si pabirega koina asa tawdi akhoi gi Manipur gi ngasi gi assistant professor yam leire. Makoini irakani any seminar any workshop nang tawri do nahan di do nakoin tawri do adugo mayam tawbatai yawan batai ngangan batai tahan batai aduga ikhoigi origination do khangane adu naine khanjabada sumnagi itihas khaktage mari leinaba seminar kam workshop ama tawbada yamna kanani furfudo ini itihas ka haibasida itihas tu da sallibase loini yaung handicraft oiro yumlei kai oiro yumsarol oiro culture ka mai leina punamak se itihas tu da yaksilakane ba ma gi mayum itihas hai yum si da loin salakane ba dagi koi myok nisan wangang sangang dagi food habit adudi oza hojiki oza living standard mai bi thibo lakse aina khan badam sigi makha ta masi yam tangai phado khara lei leiramgani kari leitani leiramgani alduna mapung phaba poti nati oza gi thorang di bibro se makha ta bala lakse thorang tong lei ai script ba hobi robra na traga ai ire about to finish adudi oza kya moini base kya moini page sani di yoroi samat phum ba di yoni adu kari cover to gyo la sida tawri se ai koi nei lelam bapunsi maren matam de paisa leite ka treasury lei binate ning thogida coin currency chat panate mangan sina lei matam da moi gi motor vehicle lei binate natra karamna moi gi product kadai da karamna purai aduga krai di yolam mega mu khaina apam bakari pol leira chatki adagi moi matam de di education di Manipur da nongchulongi sikha history of modern education in Manipur dari so visama ga sanipan marifu ga manga dai dagi Sir James Johnson na la kan dai lingkhalak pani na ding mamang da dai khoi education chi thang tamba pangan mana ningthogi laluka ga dong ni na lani oi ga do bani pakhang khudima compulsory ni adagi khoi ingkon koiba kai doba mandugi product tu nai khoina fit toraga khoi charger ga hingba market haiba ma marketing compete toba leiram de amna kanna British la kan da tani marketing aina khani mama leire ekhoi marupsi oda se makoi gi lekai da ekhoi culture gi so wa sta khar leiram me hangi yum tai wa ekhoi no garu do hauti ti ma lei kidre adu masa gi haising bam haising do kana ma khar da takwi tambi ram bam yang khorang ba lei ki matam do ma kan leiram tambi tambong bra lo thong bra sine ba zai ku wa ba si ari ba ekhoi pai ku gi loina rak ba ma haising do thang sa chan hai ba oja ekhoi gi marka thanggi tagi oja sing leiram me makoi tambi na ba makoi haising ba se thamam na contribution tong na kan na hona ki ba ai khoi gi kabu na ai khoi masa sing sin na thau cha hau da adu makha thing ne ai ga nang da mat ka lai ga bu thok ne ba Manipur Muslim gi culture da nei na ba ina ade yaw ne moi kya hai ba thang gi oja do mai da chat raga interview lo raga madwai dan nei na ba pai bu ki ming sing do ta hai bi ne kai judin hoi yaw ne yaw ne khoi na adagi khoi gi handicraft jiti plastic na kari na karana sille matam de de bangan singi handicraft ma khoi gi khut ta gi tholak pa pot sina khoi gi tok pa khoi gi nungti gi day to day user oiram me
ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯣꯏ ꯁꯤ ꯁꯄꯣꯁ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯅꯅꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯥꯜꯇꯤ ꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯂꯥꯛꯑꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯩꯇꯩꯁꯨ ꯄꯥꯡꯒꯟꯁꯨ ꯍꯥꯎꯁꯨ ꯕꯥꯜꯇꯤ ꯌꯥꯜꯂꯤꯁꯤ ꯕꯥꯜꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯇ ꯇꯧꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯆꯐꯨꯅꯤ ꯆꯐꯨꯗꯨꯅ ꯆꯐꯨ ꯑꯩꯁꯤ ꯑꯃꯗꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯄꯨꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯄꯨꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯅꯥꯏꯕꯔꯤꯡ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯌꯥꯟꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯎꯌꯥꯟꯁꯦ ꯎꯌꯥꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯎꯌꯥꯟꯁꯤꯃ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯎꯌꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯎꯌꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯎꯌꯥꯟ ꯂꯩꯅ ꯊꯣꯟꯕ ꯂꯩ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯨꯒꯅꯨ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯂꯩ ꯎꯌꯥꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦ ꯋꯥꯍꯩꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯅꯥꯛꯇꯪ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯋꯥꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯥꯔꯕꯤ ꯎꯔꯗꯨ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯊꯧ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯂꯣꯟ ꯋꯥꯠ ꯅꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯥꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯕꯣꯛ ꯏꯕꯣꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯕꯣꯛ ꯏꯕꯣꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯤ ꯃꯃꯩ ꯊꯪꯗꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯏꯊꯧꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯥꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯁꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯏꯕꯔꯤꯡ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯧꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯈꯥꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯣꯏ ꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯣꯟꯅꯅꯤ ꯂꯥꯏꯖ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯅꯤ ꯂꯥꯏꯖꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯄꯥꯟꯊꯧ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯄꯥꯂꯦꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯌꯦꯁ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ